Askari vatan sulboni mo, lashkari vatan osboni mo. Askari vatan sulboni mo, lashkari vatan osboni mo. Lashkari vatan osboni mo. شهیدان جنگ بزرگ وطنی دستای خودشویی بزرگ Askari vatan az chu sipar marz bumi ma emin az khatar. Askari vatan az chu sipar marz bumi ma emin az khatar. سلامت باشید مبارک شد همه شما Assalomu alaykum, muhtaram rais, mehmononi aziz, hozirgi giromi. Voqean ham boisi iftixor va faroxmandiyki امروز همه شما در تجلیل تأسیس یکی از واحدهای قدرتی ارتش ملی جمهوری تاجیکستان قرار داریم. باید قید نماییم که در بنیاد ارتش ملی ساختار واحدهای حربی و تأسیس مؤسسه‌های تعلیمی حربی خدمت‌های سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت Президент Джумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон басо бузург аст. Зери пойдории давлат маҳз аз қудрату тавоноии артиши миллӣ вобастагӣ дорад. ҳозирини гиромӣ, суханро бо камоли эҳтиром ба раиси ноҳияи Банҷугон муҳтарам Сафарзода Бахтиёр Ғанӣ мениҳам. Маномад. تشکر زیاد حاضرین گرامی همراهان عزیز روز 23 فوریه همزمان در سراسر جمهوریان همچون روز عید ارتش ملی روز تأسیابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان تجلیل کرده می‌شود. این سال با تأسیس یکی از اساسی‌ترین گروه‌های دولتداری تأسیابی قوه‌های مسلح کشورمان 32 سال پوش می‌شود. پس از برگزاری جلسه تاریخی 16 شورای عالی مملکت در شهر خوجند یکی از نخستین عقیده‌های سرور دولت فرمان درباره تأسیس دادن قوه‌های مسلح علاکه 23 فوریه سال 1993 نخستین پرد حربی در میدان دوستی پایتخت از بنیاد واقعی ارتش ملی درک داد. در این مدت ارتش ملی ما راهی را طی نموده است که آن با ارزش تاریخی و تدبیرهای انجام شده قیمت سالها را درست تاریخ تأسیس و بنیادگذاری قوه‌های مسلح را برگردان کرده ما در یک عمل و پدیده نیک غمخواری توجه رهبریت کشورمان خصوصا اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح محترم امامعلی رحمان را در بابت تقویت ارتش و تأمینات مادی و تکنیکی آن احساس می‌نماییم. حالا در قوه‌های مسلح جمهوری سه نوع قشون یعنی قشون‌های خشکیگر، قشون‌های حربی هوایی و قشون‌های مدافع از هجوم هوایی تشکل یافتند که مهارت جنگی قشون‌های جنگی ما روز تا روز رواج می‌یابد. این را خصوصا مشق‌های حربی که در وقت‌های اخیر در بین قسم‌های تمام حربی یا در بین دسته‌های راهیده قشون‌های گذرانده می‌شوند
ба хубӣ исбот мекунад. Акнун ба дили пур метавон гуфт ки ҳоло қувваҳои мусаллаҳ озодию истиқлолият ва якпорчагии ватанаморо ҳифз карда метавонанд. аз қадимулайём тоҷикон ба ягон давлат даъвои ҳудудӣ надоранд ва қувваҳои мусаллаҳи он ба хотири ҳифзи соҳибихтиёрӣ ва тамомияти арзишҳои кишвар таъсис ёфтанд. артиши имрӯзаи миллии халқи тоҷик аз як тараф меваи истиқлолият бошад, аз тарафи дигар монанди артишиҳои танҳо ба хотири муҳофизат намудани якпорчагии бутуни сарҳади Кӯҳистон меҳнату истироҳати ҳазорон тоҷикистониён таъсис ёфтааст. имрӯз ҷавонони ба наву номуси мо хуб дарк мекунанд ки хизмат ба ватан барои онҳо қарзи муқаддаси фарзандӣ ва рисолати мардонагист. яъне хизмати ҳарбӣ нишонаи равшани эҳсоси ватандӯстӣ, дарки ва зарурат ва аҳамияти ҳимояи манфиатҳои давлат ва халқи Тоҷикистон мебошад. аз ин хотир ҳар як афсару сарбоз ва ҳар як ҷавоне ки ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шуда савганди ҳарбӣ ёд мекунанд, ҳамеша дар хотир дошта бошанд ки хизмати ҳарбӣ аз ӯ пеш аз ҳама иродаи матин, донишу маърифати муосир ва эҳсоси садоқату самимият ба халқу ватанро талаб менамояд. бо чунин ниятҳои нек бо истифода аз фурсати муносиб ҳама шумо ҳамдиёрони азиз ба муносибати 32-мин солгарди тасъёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон табрику муборакбод намудам. ба шумо сеҳатмандию хушбахтӣ, азму иродаи қавӣ ва дар роҳи ҳифзи ватани аҷдодӣ барори кор орзу менамоям. саломат бошед. ташаккури зиёд муҳтарам раис. ҳозирини гиромӣ, имрӯз бахшида ба 32-мин солгарди таъсисёбии артиши миллии ҷумҳурии Тоҷикистон як қатори кормандони комиссарияти ҳарбии сохторҳои қудратӣ ва собиқадорон аз сипосномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Балҷун ва тӯҳфаҳои молӣ пули сарфароз гардонида мешавад. сипоснома барои сами арзанда гузоштан дар рушди мақомоти прокуратура, ҳамкории доимии сулбан бо мақомот, тарғибу ташвиқи меъёрҳои конститутсия, таъмини волояти қонун, пешгирии ҷинояту ҷинояткорӣ, мусоидат дар баланд бардоштани фарҳанги ҳуқуқи аҳолӣ ва иштироки фаъолона дар чорабиниҳои сиёсиву ҷамъиятӣ Хайруллоҳ Дилшод, прокурори ноҳияи Балҷугон, мушовири адлияи дараҷаи 1 бахшида барои қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ба сипосномаи раиси ноҳияи Балҷугон сарфароз гардонида мешавад. баромад. подполковники милитсия Ҷумъазода Ҳабиб, сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Балҷугон. муборак шавад. бо ҳамин мазмун Фирдавси Муродаӣ, раиси суди ноҳияи Балҷугон. баромад. муборак шавад. бо ҳамин мазмун Муҳибо Раҳматулло, намояндаи ваколадори Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Балҷугон. баромад.
با همین مضمون تبرزاده سیررحمان کمیسریت حربی ناحیه مرحمت. مبارک شود. با همین مضمون فیض‌الله فتح‌الله رئیس تشکیلات جمعیتی محافظان وطن مرحمت. با همین مضمون خواجه سمردی نماینده تشکیلات جمعیتی بین المللی خیریوی حامیان وطن مرحمت. با медали جشن 30 سالگی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان سرفراز گردانیده می شود. سفرزاده بختیار غنی رئیس ناحیه بلخ مرحبا. با медали جشن 30 سالگی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان سرفراز گردانیده می شود خیرالله دلشاد محمدجانویچ مرحبا. با медали جشن 30 سالگی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان سرفراز گردانیده می شود موهیب رحمت‌الله سعدالله‌ویچ مرحبا. مبارک شود. با медали جشن 30 سالگی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان سرفراز گردانیده می شود جمعه‌زاده حبیب رحیم مرحبا. با медали 50 سالگی غلبه در جنگ بزرگ وطنی سرفراز گردانیده می شود
Firdavsi Murodali, Rais Sudi Nuriya. غلبه در جنگ بزرگ وطنی سرفراز گردانده می شود گل محمدزاده بهرام گل احمد. با میدان 50 سالگی غلبه در جنگ بزرگ وطنی سرفراز گردانده می شود حسنزاده علمخان سفرعلی. مرحبا. افتخارنامه سرفراز گردانیده می شود قادرزاده عبدالغفار برای همکاری‌های سودمند گذاشتن سهم ارزنده در بلند برداشتن نفوذ ارتش ملی و با مناسبت جشن 32 سالگرد تأسیس‌یابی اطلاع‌های ملل جمهوری تاجیکستان سرفراز گردانیده می شود. وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان گنرال لتینانت صابرزاده امامعلی. با همین مضمون سرفراز گردانیده می شود ظاهرزاده معرفت آی محمد رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه بلجران. وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان گنرال لتینانت صابرزاده امامعلی. با همین مضمون سرفراز گردانیده می شود سنگو گل احمد. وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان گنرال لتینانت صابرزاده امامعلی. سرفراز گردانیده می شود اشرو علی اکبر سرطبیب بیمارخانه مرکزی نوریه. وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان گنرال لتینانت صابرزاده امامعلی. با همین مضمون سرفراز گردانیده می شود حلیم رمضان وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان گنرال لتینانت صابرزاده امامعلی.
ифтихорномаи комиссарияти ҳарбии ноҳияи балҷувон ғазои зафар нахтиёвич корбони комиссарияти ҳарбии ноҳия марҳамат. бо ҳамин мазмун сабзализода акбар раиси ҷамоати деҳоти сафечашма марҳамат. бо ҳамин мазмун ҳайдария солмон раиси ҷамоати деҳоти куманшаҳр марҳамат. бо ҳамин мазмун холиқо бедӣ корбони ҷамоати деҳоти балҷувон марҳамат. бо ҳамин мазмун сафарон ҳамрохон раиси ҷамоати сафобахш марҳамат. ташаккур зиёд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи балҷувон ифтихорнома деҳаи шифочашмаи ноҳияи балҷувон барои сазовори ҷойи сеюм гардида дар мусобиқаи варзишӣ аз рӯи намуди волейбол барои дарёфти ҷоми раиси ноҳияи балҷувон бахшида ба рӯзи артиши миллии ҷумҳурии тоҷикистон ба ифтихорномаи раиси ноҳияи балҷувон сарфароз гардонида мешавад. مبارک شد. سازوار جای دیگه دهه شهرمان نوحیه باجوان مرحبا. سازوار جای یکم با جای رئیس ناحیه بالجوان سرفراز گردانیده می شود ریاست وزارت مالیات در ناحیه بالجوان. مرحبا. بخشی کار با
ҷавонон ва варзиши ноҳияи Балҷмон истихорнома муассисаи таълимии рақами 10 ноҳияи Балҷмон барои сазовори ҷойи сеюм гардиданаш дар мазмуни ҳарбӣ, варзишӣ ва ватанпарвар бахшида ба рӯзи вартиши миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ба истихорномаи бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳияи Балҷмон сарфароз гардонида мешавад. Марҳамат. сазовори ҷойи дуюм муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 ноҳия. Марҳамат. сазовори ҷойи якум гимназияи давлатии ноҳия. Марҳамат. Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон диплом Гулмаҳмадзода Аҳром Гулаҳмад беҳтарин корманд дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар соли 2024 бо дипломи кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардонида мешавад. Раис Зулфикор Гулмаҳмадзода. Марҳамат. ташаккури зиёд муҳтарам раис, ҳозирини гиромӣ, бо ҳамин ба қисмати тантанавии чорабинии имрӯза бахшида ба рӯзи таъсисёбии артиши миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳусни фарҷом бахшида барномаи фарҳангии ҳунармандони бахши фарҳанги ноҳияро таҳти унвони артиш рамзи пойдории давлат манзури шумо мегардонем. Марҳамат.
ما چو سرباز وطن با عهد و پیمان صف کشیم تا میان کشورمون تحت فرمان صف کشیم ما چو سرباز وطن با عهد و پیمان صف کشیم تا میان کشورمون تحت فرمان صف کشیم کار تشکیل ارتشی ملی ما سرورزی کرد تشکیل ارتشی ملی ما سرورزی بر امری پیشوایی تاجیکستان صف کشیم بر امری پیشوایی تاجیکستان صف کشیم ارتش ملی ما است بر حفظ کشور است ارتش ملی ما است بر حفظ کشور است خط سرحد را حمایت تا بدخشان صف کشیم خط سرحد را حمایت تا بدخشان صف کشیم ما جوانان را به هم ورد بیننگی وطن ما جوانان را به هم ورد بیننگی وطن بر حفظ کشور اندر رشت و خطلان صف کشیم بر حفظ کشور اندر رشت و خطلان صف کشیم پیشوا خورشید ماما و ستاره مردمان پیشوا خورشید ماما و ستاره مردمان چون قطار ما بزیری برج کیهان صف کشیم چون قطار ما
ارتش های در ای نهانی کشف کن است راه ارتش های در بر امن این وطن رو شد و پنهان صف کشیم بر امن این وطن رو شد و پنهان صف کشیم بر امن این وطن رو شد و پنهان صف کشیم شدم که به اسکر و کلونای بچمی بچم به سفر رفته کشاید سفرش از قسمت اسکری بیاید خبرش بیاید خبرش خدشه بگیرم بدیدم معلوم صد بار خدشه بگیرم بدیدم معلوم صد بار دوستانی عزیز خشانی عزیز نقدی دل جان کنم به قربانی سرش نقدی دل جان کنم به قربانی سرش بچم به برش نشانی اختر زدگی 300 گلی اسکری را در سر زدگی 300 گلی اسکری را در سر زدگی اسکر بچه ها پس دیگر صف زدگی اسکر بچه ها پس دیگر صف زدگی دوستانی عزیز خشانی عزیز این صف به دیار و ملک و کشور زدگی این صف به دیار و ملک و کشور زدگی این صف به دیار و ملک و کشور زدگی این صف به دیار و ملک و کشور زدگی
سری خلعت ره نیابد سحاب طوله‌ای کوهی توست آشیانی و خوب بر سری خلعت ره نیابد سحاب طوله‌ای کوهی توست آشیانی و خوب ای وطن مادری جان من جان من جان من تاجیکستان من ای وطن مادری جان من جان من جان من تاجیکستان من زینتی صد چمن آبی به خوابی توست راحتی جان من قطره‌ای آبی توست زینتی صد چمن آبی به خوابی توست راحتی جان من قطره‌ای آبی توست ای وطن مادری جان من جان من جان من تاجیکستان من ای وطن مادری جان من جان من جان من تاجیکستان من در کنار وطن ما همه شادمان زیبی کار و سخن ای زمین ای زمان خانه ای مهر من سینه ای پاک توست ریشه ای جان من در دلی خاک توست ای وطن مادری جان من جان من جان من تاجیکستان من ای وطن مادری جان من جان من جان من تاجیکستان من حاضرین گرامی با معلومات همه شما می‌رسانم که ساعت 2:30 در تالار شعبه معارف ناحیه دایر برگزاری انتخابات جلسه برگزار می‌گردد. اشتراک همه شما حتمی میباشد. حاضرین گرامی با همین با قسمت فرهنگی چهاربینی روزه بخشیدن به روز تأسیسیابی ارتش ملی جمهوری تاجیکستان حسن فرجام بخشیدن. در آخر به همه شما صحتمندی کامل، اقبال نیک و روزگار خوش و سعادت را تمنا می‌نماییم. باقی تنسیت و کامیاب و سربلند و موفق باشید. خوش آمدید.